sabi say nyansa na edel trim ambatra social media edidi Dormaahene atem edidi Otumfour se tutu atem no na sabi wo so ya asantini a adwuma mede emamunie ade a esa wo ye ne se sa tumi ni nyansa na wo mu na be waste time abata social media ebu sabi Dormaahene animtia no fa sa hoɔden no na fa ye de ye announcement organize nipa na every month bia no wo so ya asantini a munko de ho Kumase na munko klini eye Kumase abonten so because sabi Kumase abonten so no apart from Otumfour se tutu ne Paris wo no ba bia ka bia enyefe Kumase abonten so apart from na o se tutu ne Paris wo no ba bia ka bia airtime it is sabi so ye Kumase ni na feel proud ade ese wo ye na sabi sa garden city na first na efre Kumase no anamo se abonofo ne bi eba ho ebe ye dey etim be ye excursion wo ho no ese musa masa anoma ne eba back na munyi na o se tutu e kan se Otumfour ni din ento nchen abusua edini e Adwenepahene me so ba so no bomode no wa this particular video ede ama me sai pepe na Ghana fo no bebre ebi muso mo ya abonofo ebi muso mo ya asantefo omu nyina begume punu achi e na omu mienu nyina omu bo me punu pam abusua mada afa de meni tina mbo pitiri sole ya na mbuso mo se mo hawo na se ya ebi musa Adwenepahene wo ye nya atwom ebi musa Adwenepahene wo ye hypocrite adente ebi musa adente watena ase ne didi na Dormaahene Adwenebadu atem ebi musa adente Adwenepahene watena ase na ba bia hwa wo firi kura no wo firi asante wate ase na wo hwa mi didi na o se tutu Otumfour atem nana o se tutu Otumfour nana mekuta kotodwem ebe ka asem ne nana Adwenebadu nana onana mekuta kotodwem ebe ka asem ne ba bia sa mpanyimfo we mienu nyina abo mo bra aduru no mi Adwenepahene me mo bra no bi nyede enuru ho ntese mde obuo ne die e ma na o se tutu wate ase Otumfour nam sa de sa obuo na bi e de ma eye nana Adwenebadu because Ghana ese sabi odi buo e ma ye mpanyimfo a omo ye de omo aduru ba bi enyede enuru ho na me won semfo kakra bi a me ka kire eye saa ekuo mienu wate ase eye ebonoman ene asanteman abusua ansam de sa message ni ebede ebebro me kan fo tap send edamount tap edwumadi ko maso yasne a person send this free amano ne ede ko Ghana tap app na me kan fo damount o first time so app na be hia eye promo code eye Adwenepahene no abogu benya discount kama e say ko de tap asan duru eye Dubai wate ase nti wa wo bia betima send this guy de every ede akọ my Ghana na me kan fo eye Anas Boy Enterprise eso be dey ebe all type of POP bia dey ede amount so wate ase yenye painting so Anas Boy ben kama ede amount na me kan fo Destiny Roofing and Steel Trusses Destiny so be dey board dance kama ede amount uko munyina so yeso edini eye Adwenepahene anase Beki TV abusua asemu a me ka kire eye yenuanu abonofo ene asantefo ene se sabi ewiase yete no obia edey ebu ba bia o yede wo fire na tie o meme Adwenepahene metuoi na o se tutu Otumfour ontua meka won hwe me ne mabusuafo saa ena na Adwenebadu ono so nyede entua meka enhwe me ne mabusuafo nti eba ne saa nyoma bi sei na ese me hunu se me ameto no metimi ya adwuma na me hwe mabusuafo on se Ghana fo no on da bia no ade we titiro pa ekoso saa de we ekoso saa tribalism kese ni nyina na ejina omo aburu chire titiro pa omo mote Ghana manim na nkasa kra no enhyena enfom ho ba omo no mote aburu chire no ena ekoso damage ema abonofo ene asantefo ade sa me kasa obi te aburu chire oso oye broni ne kasa ene de babusa no se ne ba na obewo no ewo akwasi broni krom no ne ba no etimi ka ebono kasa obi te aburu chire oso oye asantini o feel proud se ne kasa asante kasa etwi kasa busa ho se sa nipa no a wo so oye asantini no ne ba na obewo no ewo akwasi broni krom no wotima kire ne ba no twi kasa no wotima ma ne ba na practice ne culture akwasi broni culture ena ne ba na isua akwasi broni kasa ena ne ba na isua ba sa nipa wei ebejaye saa nioma we mu nyina guo no obetena social media anaso ba video ase abeka cho se wo da wo ye broni wo da wo ye asantini na sabi yete wa mo manipa asum anwono saa asante kasa na wo ka no ade a ese wo de feel proud e wo ho no se wo ba na wa wo no akwasi broni krom no mani nsua twi kasa ni ye mani nsua wo krom amamre na fa wo krom amamre ewurule wo ba no e wo akwasi broni kro so saa bono kasa na eda ho na sabi yo usu feel proud so wo ye broni no
nti okasa de esese bi o kama ahoto no oba na wawo no abrochire no ma oba no nhye ebono kasa se de be ya osoro na ba bi obi ebe so ye de o ye bunu ni saa nyoma we se nyina muntumi anye o saa nyoma we se nyina no muntumi nche mo ma entena ase em practice wo mo emo mo hunu se ha na me free o ade wa oba ni tirim ni se o ye Ghana ni nti metimi krompo agina so ka se mo na mo ye saa nyoma no mo ma ni mpo no empene so mo ma ni mpo no ewo anyansa ewo mutirim esene mo awofo na mo ajatum se me dem ye bruni me ya asantini no na Otumfour se tutu otimi ko shadow mahene enene nye de enkontokwada mo fa sa de wentu mutirim na Dormaahene entimi ko shana na Otumfour se tutu enga se mi twem akoda ombe hia achia nso mu hia achia na mo sere a wona sokọ no ma wote ho a sabi owudidi eye Otumfour atem udidi Dormaahene atem no ede ba ade na abenya ayede afirim sabi sa nyansa na eda otrim ambatra social media edidi Dormaahene atem edidi Otumfour se tutu atem no na sabi wo so ya asantini a adwuma mede emamunie ade a ese mo ye ne se saa tumi ni nyansa na wo mu na be waste time abata social media ebu sabi Dormaahene animtia no fa saa hoɔden no na fa ye de ye announcement organize nipa na every month bia no wo so ya asantini a monko de ho Kumase na monko klini eye Kumase abonten so because sabi Kumase abonten so no apart from Otumfour se tutu ne Paris wo no ba bia ka bia enyefe Kumase abonten so apart from na o se tutu ne Paris wo no ba bia ka bia airtime it is sabi so ye Kumase ni na feel proud ade ese wo ye na sabi sa garden city na first na efre Kumase no anamo se abonofo ni bi eba ho ebe ye dey etim be ye excursion wo ho no ese musa masa anoma na ye eba back na munyina na o se tutu e kan se Otumfour ni din ento nchen munyina na Otumfour din ento nchen na sabio muso na mo ye abonofo na muso na mo kasa de tia e na Otumfour se tutu no sabio de ahoden ba beta social media kasa no ese buso munyina mo kan bom na muko ba bi tse sunyane what as ebroman temu ba bi a ho nye no munko na muso munko prapra ho because ba bi o ho a ho ofi ade a mo betima ye eno no na kasa no enam ye bruni enam ye asantini no mamon fa medwama so because me Adwenepahene me hu sa me ye bruni me hu sa me asantini ade a me no mabusua ye hu no se ye Ghana fo me nche me ba ntena ase enka nche me ba se uko hu asantini a menwale no menche mba ntena ase enka nche mba se uko hu abruni a menwale no mo abrochirefo no titiro pa na mo ye nyi mu sa tribalism no mo na adidi mu because uhwemu a yennuan nordness no omunye sa nkurase nyoma we yennuan sa nordness no omunye sa nyoma we sei agise ye na ye kan ye mese no ene ba be gina ho obitimi kasa media wo better social media no twi kasa na wo ka kurom kasa kurobe na afiri so Ghana that means twi kasa na Ghana for dia obitimi better kasa an wo better social media o kan ye kurom kasa wo say wo ye de wo ye nkrani enkran no den enye Ghana mu nyina mu firi saa pepe enti Ghana kasa so ati ase Germany hey we kasa ahodo ye de okromu a obi ntimi nkoshe obi nkasa we ye me kasa adentina wo ka domu nyina nim say ye nyina ye de ye firi Deutschland so ati ase but obia wo sabio kasa wo ye de wo kan ba bia ye tete no bro no tete no sabi Dutch kra ye kan German language kra ye kan baby owa obeka no omuka ase wonte ase baby oso obeka no omuka ase ne baby a wote no ebo abra saa na kasa ye de etie obia ne baby ye de yetete no eno so enkyere se nipa no won free Germany he we Germany enti mu na mote wona ena na wedi na no Otumfour se tutu atem ekyere na wei sabio asantefo mpanyimfo ni biti wo but ombejai ama sabio nkura toto fefe wafo abesi social media atwetwi na Adwenebadu ade sabio na Adwenebadu anim aye form tantantan na sasa obi so sole na woba na obekasa edetia na Otumfour se tutu a yesi buoi adenti a abonofo emu asantefo abonofo emu asanteman by sa asanteman kroyei ebetena ase ama asantefo ni bia mo fra mo ho no de ebu na Adwenebadu anim tia utna as din as ohwe akira me hu no bi say obi no asende video Adwenepahene
hwe video we yo hwe de we kafa Adwenepahene hwe de we kafa Asantefo metra sa na mesre me hu ne nyina se ejimesem because we meto no me mfa me ho metoto fom me wurawura sa na ma fiu esem wo social media so bana ahenie mu a bana politics mu a sa mpanyimfo ne nyina no omunim na omoye omuhye omo ho a nya adom ya akada enti nkodi obi achi enkofa tan ema enyede ema ho wo social media so na se Ghana man na ye de yefiri mu no enti sa ahenie sem no ene sa politics sem no eya ade a wo beto ye me mbeto ye mpanyimfo atuso nyina no eba beto ye ebi mu di kan atwam kɔ enti wo asukɔ no ma na wo aba na wo ba yusu se sabio na najima badu wo bedi na tem wo bedi Otumfour se tutu atem no at the end of the day no wan gasan usi Ghana sa mpanyimfo we mienu no hwan na wo betimi aben no utisi Ghana na sa mpanyimfo we mienu no utimi men no uso ya Asantini u Philip Proud so ya Asantini but u ti abrochire u kodru Ghana Otumfour se tutu ne Paris kra no untimi nkɔ se enye cleaning work bi ana mo ka bom akoye Otumfour se tutu ne Paris na u fra wo se ya Asantini a untimi nwura ho da udibre enru ho ba betra social media edidi Adwenepahene atem betra social media edidi na Adwenepahene atem edanim ayefom wa abra ebi mpo a ba bia wote no abrochire bia wote no ba ebi abruni bi ena so wonsa eboa wo ba sa abruni no wa magina wa ankasa me abruni ntime mwa wo ya trase ni enhwe de wi a sabio ye nioma ewo wiase enti sabi Asantefo mpanyimfo ni bia motewa a mujai asukonomafo ebeta social media eni wiase no mu didi na Adwenepahene atem eno ne provoke na no na ono so aba abetrotro challenge eda mamo twi kasa na enyo bi dia wo egbe kasa enyo bi dia wo sa kasa ya ye kan ewiase nyina na kasa ba akopɛ me kasa mi da kyerɛ mo na kasa ba akopɛ sa kasa na ba akopɛ no nipa adwene nyina ba ako nipa adwene ba ako no according to history asana me ka kyerɛ mo ana mo ka bɔ mu sɛ ye pɛsɛ hu no ba bi Nyankopɔn sabio na konwa esi nti yɛse Nyankopɔn wɔ soro dia ye nyina ka bom asi dan tententene da kɔsoro akoduru Nyankopɔn hɔ na ye ne Nyankopɔn akɔto nsa ye de adidi na Nyankopɔn so ye sɛ ɔma nipa dasani ɛmfra ni koso ɛsɛ enhu no da nto mo ka bɔ mu na ɔma adwene ba ako no a mo si dan duru pɛmpɛ so ba bi no na nyame ye sɛ ma sɛ manfa kasa hodo antesi nkofo we mu a masabio separation amom ntemu a ombeye saa be pie ba bia me de me wo me so de me hene ohene ye hene me masabio nipa me mateme nsa abono no e me disrespect me saa na Nyankopɔn e makasa hodo esi om ntem na dan na musi ni nyina edwere gae ebubu ye ene makasa hodo e de e baaye nti se wo se kasa ne ye ode a ka che Nyankopɔn se baabi a obetena ye no utu kwan ba abrochire wo Germany kasa na ye ode a ba wo ba en usua eye abrofo kasa German kasa na usua wa betena Spain kasa na nya ode a but usua wa betena Italy kasa na nya ode a but usua common English kra no ogotena UK kasa na nya ode a ene watene o katrema se o kan UK for brofo wa kotena America watene o katrema se o kan eye America brofo na wasua sa no ma we se nyina wie na wa betena kasa mi atwini nti sabio obi ba ka mi twi kasa onya mi twi kasa ento ma me na me hunu nyansa ede ewo trim because adentra ba America ho no wo kasa na wo kan etwi no wa use sa kasa no e wa America afa anya adwuma adentra ba Germany no utwi kasa na wo kan no wa use sa kasa no afa anya adwuma okuro no so na wo ja utwi kasa no to nkyɛn na wo sua kuro no so kasa na wo man pa wa san wo no omu sua kuro no kasa npa dodo sai e na firi asantemam npa dodo sai na firi bunuma mu a omo betena brochira wo a omo ma e kam kuro kasa npa dodo sai nti wo culture ba na wusua no nti kuro ba so na wo firi wo so ye proud so ye bruni oba no o man dodo sai na kam bro kasa milianom is about time a sai jimi no ye nyai saa tete no man sai nkurase no man ye nyai because na Otumfour say tutu nana eti woi onpe ne ho asem na adwuma badu ti woi onpe ne ho asem but benya so asokɔ no mafo abeta social media na me asanteni na me yabruni no mu creating tokwa e to saa mpanyimfo we mienu ntem wa abra saa mpanyimfo we mienu baabi o mabɔ mo bra aduru wo sabi obusuani bia no obɔ bra ede aduru ho because okɔbunu mamu a ye som na adwuma badu the same to kwa asantema mu a ye som Otumfour say tutu
Sa mpanyimfo we mienu hia obi abu no ho obi a respect no ho omo ntwam nkoda omo chia omo ho na wo na wo te akire na wo yesu ko no ma ye ka history kra na culture kra na o practice bi e wa abrochira a wo te so no wa betena bonten e na mo kasa gba ye hwe mu nyina din wo ya asantini na so ye blogger ukoduru Ghana ko Otumfour se tutu fie na kwa chia na ka chesa na me e na me ye dey me kasa e ma e social media wo so ye bunu ni wo ko bunu mamu a no akọ e na agima badu fie na akọ chia no na me e na obi kan asem a ma ba be didi atem e defend wo no ne ye hwa ade mummu nyina obi na obenya sa chance no mpo e da best ampanyifo wo mienu but enam se kasa efo kasa sabi emu oha e ma bi mu nti no ye betena bonten e keka nkwase asem me adwenpahene maka kire mo se e ba no sa tribalism sem na mun count myself out minyimi ma betena bonten anamatena me fie ado suspect sa ampanyifo we se mo because sa ye hwe no mo mpa on ese ketimi de obuo ne ani die e masa bi ahenfofo a omo Ghana mo na nke practice ye culture de mo na nke yi Bible sem no e de to nchen because Bible no e na ema Ghana asenke e da kofom ye choose Bible no Christianity no over yanga say culture ye choose anu ma no eje culture to nchen nto bi wo ne ba wa abrochire a me dem ba dem wo na abrochire o me dem ba de ondo won ka twi o me ba de twi aduane kura wonim di what ya say sa no we say nyina no wo be ja ato apeka kire obi say sabiu wo firi ha obi so firi ha efiri na ekome mbese me nso bi be ka chem so ya santini wa abra sabiu kura oteso no oka sa kuro no so kasa efiri na ekome mbese me so bi so ya bruni wa abra sa kuro oteso no sabiu wo sua sa kuro no so kasa e nkrase ne ma sa abono ene asante enioma na ekokoso no enye na munyai because empanyifo no mudi anim no panyim betem ba social media be kire na adwene but mu sabio panyina ono no kan ho animti ada but wo akraketoa wo abetena ase atwetwe eye na adwuma badu abetena ase atwetwe eye Otumfour se tutu wo abra wo hye nipa nimpo a na henema mpo ehye nimpo no wan hwe a obetafre ho yenso anyansa na yenya ade a sabio daachi bi no uduru ba bi a saa ahemfo mienu we se mu no obi ani ho a sabio obesan ho ayede akọ ombe kan mu so omba no omna na no saa no man na ese odu tutrim emfa no me emma ho enye social media ntino ubet social media beto use aye bibia but eba na saa ahemfo sem na you have to be extra careful because o ma me no wapa omukrampo no omunyi yomumu hwe ba abruchira a obesi we ya igweni menkonkonko wale no we ya akanni menkonkonko wale no we ni menkonkonko wale no saa ne ma saa tribalism no na adidi abruchire fotitire obebre tirim ene omonne hwe de omoman ayene na mabruchire basa wan kire ne bakocha baste na no so ya santini wo so ye bruni wo ye weni no eno ene medubesia she video we e emame na mesra mo na mo sole a mo taage Adwenepahene obi didi ohene wi atem obi didi ohene wi atem no mo man enne enya mo first and last sa enkrase ne yoma no me Adwenepahene me mabusua ye nye sa ne yoma no ye trase a ye kasa ba bi e wo ye no ba bi atete no ye mama me ye nyimu koso nyimu ene ma ne sabio Ghana ate ayede akonachi ye se mpanyimfo ne bo mbese praye ohoi wi ba ako a ebu ene enyimu no bato kambo mu a obu mu sedin a emuda moja wo ye hu ye twa kwasi bruni de kokko oso de kokko waja okocha ho abesua kwasi bruni kocha beta bonten kasa rough abusua medu besia peace out Odo, mi kokro ma ba o. Mamba to ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na ma ye ne dey. Tina fe send there. E kwa bet na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ata no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bo ko trace ka extra. Man me sraw. Me kan fo tap send na ma. So you so iPhone and also betam no app store no download the go phone so Android phone so no Google Play no download the go phone so mesrew and I will send this so mesrew o first transaction be no we so wunya promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e da go yes ntimpacho wo bogu a wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can put tap send e da man wo America so Canada dia hey mama $10
Timisra me ha oba ho fe sei enkwa abonte no bia kwaso pe mpacha u piara no na eko sa wo nkwa kwa abonte de ma download se si atena fie mpacha na relax na wo se mpie kwa abonte bi me hu se me kwa abonte ma me na ade a yem de krampo ne se first one no su credit card nko a ene de tap pola amante mo se dikanfo obehu ye mobo wo se wo su normal bank card utimi de register SMS ko asem de atadwe ya te de ti tap aba ama hiafo se send this kan ko Ghana na rate no so kama ye twa bi ama me mesra me ka fa ma on se wani age me anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesra promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I nanya 5 free ano mo Canada so ni US so so benya $10 oh say your day me ade for the uni se me na tap ye kama tap send abusia rate mo hene Auntie is na from you. Hello? Auntie is mo we POP no. Any TV unit no. Na few painting no so eh. Hey, any company near come Anaspo Enterprise na. E who pictures was na mama. Okay, mama hwe. Hey, wow. I didn't ever say. Akwe me fi look come Anaspo Enterprise. Hey, wait a minute, could do 1,000 sister. Na mister there. Ne da na wo se say Anaspo Enterprise I don't go in POP ni fi painting ni bibia de ma no. He anti sinya me shira we the all man Anaspo Enterprise why me fie ne kama pa me come sister ho bra what drew hanom okay enche obedru ha ho o ma wie POP no o ma send you pictures yeah me de ne ntam na fa pictures ne be che na me dem pour call pentem sa aye fe wo ho me sro fa brem ye ntam a tumrika why na me dem e twa me gina ha e twa why hey sister yeah me come me POP ne wo he ah sister so to me se me pour call pentem Anaspo Enterprise sister me so POP ne pa de sister ti wo the POP no hwe na e twa gu POP wo POP ni e no ma ye na sa TV set no so na kitchen no so na aye sister na ma ye fie wonum bibia Anaspo Enterprise usi fie na person me POP ma wa Anaspo Enterprise we POP amount omo sa aye TV unit e ka ho omo sa to fie house nyina Anaspo be sa your kitchen amount Anaspo assign I do windows assign sheshe wo danim nyina glass na window no komo ya sister what to type open normal estimate na omo mo to 70%. ye se be sika ne we de omo number wa he omo number ne go screen so e twa gu no omo number ne gu so e twa gu ni timi sra Anaspo Enterprise and once oba kira omo say Adwenepahene TV na say be POPs di omo ye POPs working con POP working con na ni ade de wo Anaspo Enterprise o charge wi a ono na kofa na nyoma efiri baabi abuchire e de ba Ghana wow na omo sa no afo na go PO ami hwe ni POPs we na sister mesra wo dan na wusi no mesra nya mistake fa come Anaspo Enterprise baby be show mo na kitchen TV set bibia wow POPs large system ni bibia o mesa atofo ka bibia ma na windows bibia fe sister Anaspo Enterprise there mesra wo omo ye king kong dream ka na me ba be ka kire no mesra ma me nya na me de na ye na kona ko from the wo kwa edima ref Adwenepahene I say Bekiti benya discount kama oh Anaspo Enterprise omo ye king kong sister na ko be pay me say ranka me ba wo asema ato me me say mabusuafo afre me enyo ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu awoda na wusi ne Ghana no me say enyunu ana say one for company papa company be na ko for sister ade want Destiny Roofing and Steel Trusses enka omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban down so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses ko mo na esa ko pass aboss ama wo ena tie omo be border no so a omo ba free estimate ena omo dan so omo boss e ma wo say kimu a omo yusu nade sister ena omo say yusu nua enua no omo sa shen adroma say pika empro enkan po roma empro nya hwe na wo cha brochire ena wo ko for carpenter ni bi o hye enkwanche ko border so wa bra Destiny Roofing and Steel Trusses sister mesrew uduru Accra say pe uko eye kan se pokuase amamole Canada Junction Accra pokuase ya amamole Canada Junction uduru wa wo so pe Destiny Roofing and Steel Trusses sister o matuka akoye free estimate the amount obi ate abrochire ena ko for carpenter ni o hye sister mesrew me kan for the amount nti we den ha nkora e wo so aboka enya hwe but Destiny e be je nkwa Destiny e be ma obi bi ato ukwa wo se o pese wo bugye estimator wo ho beto
nti di ne Adwenepahene TV na say Beki TV obo say di we kire o sister o meto mo ase ahwe kama na obi a o table kire aboka si dan and I won't go for destiny reference still process and more dash. Sister, may come for the amount and how yes, number. Number and a good screen, so no email address on a good screen, so a tribunal. So at on my board down some amount 30 years warranty. 30 years, 30 years we will now win until how was sister. Mr. On board down some our own, a cooler. One to fire more than Crumpuna or down better. And on down some bosswa and so try net to tell. On board down some Debbie. Omo down so omo be show abrochire destiny na tidin omo be show abrochire to omo down so wo dem ayefo enya tata to makanfo da ma to we dem srew obetimi no mo ankasa akonnect straight abusafo bi ani 419 bi ani sa pepe nte mekanfo aye de edama to we pa de for omo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister abusia destiny will fish it and trust us omo ba maga it's papa me dia bremo pass mun sit down come mama am we sit down fun we see ho no ma bubu dan we man you cement papa cement fun na we see me dan e ma me na bubu ni na say me see no foforo kra oh me say so baby am kire mo no ai Mr. Cement na make na say mudi yo because man on toss ajata cement na and cement bia no Ghana e papa me so munju say ajata cement no because I know any cement me medi ho dance here na won mu sisi da edanye so won bu ni na gu so wan to ajata cement wo da no si ache 5 years we bu agu ase ni nyina abesai antimati untu da monko jata wa so na monko cement ni bento why okay me da ase akwa we me say cement phone pa no ko to di si edan no jata na say ye yusu e no na wo so Ghana for di mawu. She say, "Mama want to 2 times so." Aye, cement papa ben na menya metimi dia e dey sit down. You are the uncle. I dance so bubu bi wa ha go. Na make. Is that man for dan pay bubu no. Sister, boko there. Na me adumo, bra me say my hye. Odan. Me cement o. And to come my ebu omo dan gu no ho bi. Sister, that phone man photo 24 and this that man phone. Me cement atom pa cho nim bia na. Say ebu man for the gu me dying no. I would now dan next year no. Me tell me kind. Omo you cement phone na this is na mabubu. Man how detachment untie. Detachment Ore Ibrahim cement na ba na man for pugu so no. Say, they said the whole Africa and Ghana nko. The whole Africa. So what you broche now down person. With cement attachment sister attachment na make am for that man to be sraw kwana ko be to and the trumika na ko a okbo edi Adwenepahene obo Adwenepahene TV and Beki TV obonya discount e wo attachment me sraw sister trumika se sia sister any me that pass what come for attachment we dey nurse because adepa na ton ho adepa na ton tim so attachment dey number 1 timpa acho trumika na ko tobi na kwa ma rem fiti na Adwenepahene what you say sai pepe nto Ore Ibrahim amasment in the sister it's the best Adwenepahene otwa supre kwabrefo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufu tom tibi